Služba za zimské otrimovanie dráhoch na području opštiny Šid porihtana i organizovana dočekala perši sníh. Načas skupena solj za posipovanje drahoh, okončena javna nabavka za ukončovateljog roboti na čišćenju i otrimovanju javnih drahoh, a od novog roku počalo i 24 hodiny dežurstvo u tej službi. Od rana šitski drahi očišćeni i suhi dočekuju najaveni nocni niski temperaturi, ker se zjavljuje ljadovica. S takim angažovanjem služba obezpečuje i vekšu transportnu bezpečnost na drahoh, o kotrih se stara na lokalnim i regionalnim urovnju, jak hutorene. Šnihu še najveće izradovali dzeci, jak i parasti, bo hoć ho spadlo njeveljo 3-4 centi, dzecom prinjeslo radost, a parastom zaštitu za šatim poljom pod žitom, jarcom i oljejovu cvikločku, ktori zašati na području opštini na kolo 5000 hektari.